Ngisabuya kuwena wedadewethu. Wena uthi useSpain, iSpain nePortugal. Khumbula kahle ukuthi abelungu laba lengaphesheya amakhanda wabo ayaphila. Ingakho ke mawusuka ePortugal uya eSpain, awuboni ukuthi kuneponta gate, awuboni. Ubona nje ngokubhala ukuthi manje siseSpain, manje sePortugal. Angithi siyani uma lemo yasho ukuthi kumeleke icountry be continent eyi1. Imali kube into eyi1, isystem kube into eyi1. Nina nithuma lemo yakugula. Kungcono ngoba uhambile waya le ngaphesheya uyobona ukuthi amazwe yalabelungu bona banjani. Abasuka le bafika bayenza amaborder, mara le ngakuba work amaborder. Aniboni ngani ukuthi laba bo president bethu ibona bayenza lamasimba yala eAfrica, ngoba bayakwazi ukusuka la eAfrica baya le emazweni angaphandle khona le ngaphezulu. Bayabona ukuthi amazwe angalawanawo amaborder. Bahlutshwa yini ukusuka le bazokhipha wonke lamasimba lamaborder? Before you move the borders, bahlulwa yini ukuthi isystem bayisethe be into eyi1, imali yase-Africa kube into eyi1? Angithi kade sicula ngale nto le anizwa nina abantu abamnyama ngoba niyiphukuphuku. Phela uma ngabe uyisilima uyisiphukuphuku uyophila noma bakutshela iqiniso ungamameli, ubone ngani mhlambe abantu bayagula. Mara manje uyabona le Spain nasePortugal ukuthi lamazwe ayi2 basikelana kuphela ngomfula kune-bridge. Mawusuka eSpain uya ePortugal uhamba ngeenyawo, mawusuka ePortugal uya eSpain uhamba ngeenyawo, akuna passport. Bayenza thina iphukuphuku. Why mara nina abantu abamnyama mara nibe domo ngale ndlela? Nihlulwa yini? uAbraham Traore waseBurkina Faso kunina khuluma. Hayi man, ningathi manisuka la nina abantu abamnyama niyobona lokuphila kwangale ngaphesheya kube senizotshela thina singayanga le phesheya. Siyekeleni ngoba kade simtshela ukuthi amazweni yale iphukuphuku zabelungu la kithi la abakwenze the same story. Le akuna maponta gate, imali iyafana. I-euro isebenzela yonke leya Europe. Mara la eAfrica la sidivide ngeemali zethu, mara umhlaba wethu rich lo wase-Africa. Mara labo president bethu abamameli kwanina futhi animameli. Ngoba mali mama kakhuluma iqiniso niyamphikisa. Lo mfana uAbraham Traore makakhuluma iqiniso niyamphikisa. Manje wani mangala maningala. Hlalani kanjalo ke ningazositshela into zase-Europe thina. Ngoba eEurope bayaphila abantu bakhona. Nina nje la eAfrica niyiphukuphuku. Ngoba kade siqula le ngoma. Aniyilima kabi nina abantu abamnyama man. Hayi suka nonke Africa. Akuse South Africa kuphela, nonke nje abantu base-Africa. Niyiphukuphuku nabo president bakhona. Ngoba ngabe phela nikhipha konke lokhu isystem kube into eyi1. Kade siqula thina nimamele, nifuna sikhulume kanjani?